autonomous state known as Suri Arat Angdi Kataram and Delhi Ramlila Maidan along Kaparong. Kripi kena barta pen lun kilun keceng Asami juti tenang bipen card news angbong lun apir the lam kacatan. Votan lang cuca lengri hawat along pere me tomon herai arbe ke tepen biri bitung along ke somason kanahaw. Morning our news long penili berta thamang thare harmony be non bertang ton pen article 244 a tanker be anglong lapen dimha so aphan autonomous state nang pinangpo laison vet kemang pen thering ko rasir kep arni Delhi Ramlila Maidan along suri armu chingrom dam thu Inglong hini arat methang aperi chipin dengpen kaboha dimpen Ramlila Maidan along ang jutang armu chejeng padosi gate pierong spi New Delhi along autonomous state ke hang among wi puthot paduthu hemprek ke hang ahong jai along hampang asongjapo pila pen ratchari asongjapo tum arenarin card japtun pen hemprek long liting itum sang semate no autonomous state no rescue ke hang armu pasarning dun rinti songjapo tum prime minister home minister aphan pinpur alu kipi jalam tado ধর্মীয় লোক আৰু লগতে সকলো পুলিচে এই কৰিছে অতি আমাক উন্নতি লাগে আমাক প্ৰগতি লাগে আমাক শান্তি লাগে চেণ্টাৰ চালেহে আমাৰ প্ৰগতি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নহয় সেইকাৰণে সেই যিটো আছে থকাটো Kiturmi o elun sipi mate non herjong long bichudio nong ekelong asami juti terang pilapan card news angbong therini pasir cap arni card news studio along chingki chethan amu padopon Plipli kiplong arta pen lun kilun kepang cheng asami joti terang pianing arlolam kilong lapuson henlo kithom ang deng kecharlia hutben sami joti non an lun kilun jir krep hodo kailo luna teot lapen kiluna me thangamat tingneri nang palu pensi luna pior thialok akeng kachejor ke cheng asami ahem binongke Bokotan subdivision Balipathar Hawar Bolai Han Sarong Posi Chihu Chipur Hut Card News Aphan Than Pachini Joti Terang Pi Pen Chihu Chipur Pon Ang Tonalap Harchi Card News Along Kipaklang Ponji Card News Hempia Perang Kipen Kason Sea Birta Motalang Supen Chikoinot Chucha Lengri Hawar Along Tere ni Pain Ko Rasir Kep Arni Tilisi Rachiti Mapor Pen Kapere Memi Atomon Hera Arve Kethe Mini Inko Susi Ajak Kidding Tomon Kethe Ajok Biri Bitung Along Kachu Ekachusom Kana Hok Du Olo Bon Sitame Peranke Atum Kahumrida Mahut Anke Hemrit Kana Hok Abang Ket Heklong Lelang Sitame Kowe Tarwe Jangpong Chek Tengpi Tengprang Arong Kaching Lok Mate Kana Hok Apai Ongdung Lopusi Peranke Atum Pen Thekdam Long Lasi Lason biri bitung along kacu som ahar muka na hok ki ningduk meme athema council mate sarkar penta lahai biri bitung lapen katiki ason kana hok ke nang humri ji afan wangbe pusi hadak ke doarar tumpen ferangke anu jaidun non malam sopor pandina parman birta mungton poniksina Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. Exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10
10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kim je phansi ji tham bom lo. Mangi pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citronola, ukthor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina movie putat bertalong bangtulo harakat pan kumar cari alius LP school along there nipai ko rasir cap arni ada porpai kebra chiti ma porpen hanging kich distribution program asai ke denga berta card news along berta nangle Labang so sayang deng along BJP Mondol President Probin Teron, Indian Red Cross Society Vice Chairman Sitaram Dorji, KSA Mai Phubarim Bida Singh Teron, Indian Red Cross Society Klembang Phubang Phiatum, Kursing Timong, Bapuram Ronghang, Sangpi Julie Tisopi, Sangpi Monica Ingtipi, Pan Kumar, Chariali LP School Headmaster, Damburu Chetri Lapet, Thanbang, Paniram Timong Atum Chitong Dun, Lapenan Parta, Bokulia, Rambor Tisu LP School, Langhin, Hatikuli, Rengdong LP School, Lapendongmuka Junior Basic, Goff LP School along, Bitita Jaimek, Deng Ponsi, Parokwa Auditorium Hall along, Sai Angdeng, Pajut Pon. Indian Red Cross Society Assam State Branch Program Manager Raj Sharma Lapen, Lava Sharma, Indian Red Cross Society Karbi Anglong Branch Secretary Borsing Phang Chotum, Pen, IRCS Hygiene Kits Distribution Program Ajamik Measurement Pachun Ponlo. Dipurong sebi along ke do langpi nenggi rural bank acu kamar atum sontrok sia kemang ason ke pacun jia pan thereng ko ra trok arni pen thereng ko ra ner kep arni an kachisong padu Kachesong esek langpi dihangi rural bank asahem kindeng era songsi theglong pension donangji private pen pajok nangji casual achuko maraphan nongnam pathik pamika nangji puhai hoya ke mang pensi alang litum ni thoma pharma chesong ponlo there inkoraner cap arnyar kangsam bank athengno mom ke kai pensi kachesong amuk pang tonalam pachitak pon Min bank strike kipajut ani lo asila so strike bank ke United Forum of RRB Union Itu parent organization lo alang itu mahin pensi lo so kangkir ke pha alam thea bang ke nilitum droxy nilitum ke hang sarkar phan nilitum ke hang alam the do si isi bangla pohelo je nilitum regional rural bank on phan privatization ka kuri phan sarkar dom ka bori thipik do asi nilitum mahin pan bang ke si kam ke thetan ka chepaklang phan si pini raso Candle March procession nilitum kasi paklang but mate nilitum na nithom 26 27 28 all India nilitum rural bank an strike ki phapon number 2 bang ke compassionate appointment scheme nilitum han pinangi
as per sponsor bank tuma phan bangke ba commercialized bank tum long bangke compassionate appointment scheme do sabi bong sita min tum RRB long bangke compassionate appointment scheme bangke provided asinil tum demand lo all India je la so compassionate appointment scheme tami people nai na so ja kong tami so da asinil tum man pension ahin tami nil tum phan ke as per sponsored bank aronga pension na phala people bom tami so ali tami nil tum phan pension ali tami nil tum phan ke sarkar hin pen ke na people to de asila so panta nil tum ningi pung nil tum ning ki jang je ka chepak lang pon apa je so bon ke pha pon kong lo la pen parta nil tum along daily wages workers do animang chonda chutiki asoma do katum da kapuri qualification do lalang nitum ningkan ke phone ningkan ing koi ne dolo dak nil tum bank long na chutiki dun bosita me sarkar to mahin panalang nitum phan regularize permanent ka kuri ja phan asap o tame ani abi aso posi pinhi ani nil tum all India regional bank do an nil tum la so strike ke phana ko polo morning news mangala pansi kangton pon inglo lang ibom thaka news channel do me thangme kurban thu